Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan coba belajar Iqra ke-6 halaman 10. Ada Ibu Intan di Yanbu di Arab Saudi. Silakan Ibu dimulai. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها حبا فكانت هباء منبثا Fakanat haba'am mumbassa. Ujung lidah ya, sa. Ini sama seperti yang dibaca Pak Lulu tadi ya. Enggak apa-apa. Tapi tiap orang kan beda-beda ya kemampuannya. Fakanat haba'am mumbassa. Lagi Bu. فكانت هباء Am. بث Haba'am. Bukan tapi am. apa ya? Ya. فكانت هباء منبثا Fakanat haba'am mumbassa. Kemudian. رسولا يتلو عليكم Rasulun yatlu alaikum وما ينبغي لهم wa ma yanbaghi lahum أضعافا مضغة mudha'afah ad'afan mudha'afah bukan mudghah أضعافا مضاعفة ad'afan mudha'afah kemudian قلوب يومئذ yauma jangan yauma واجفة qulubu يوم yauma yauma قلوب يومئذ واجفة qulubu yauma idin wajibah kemudian كلا ya kalla كلا layum لينبتن في الحطمة bazanna bukan badani kalla layum bazanna fil khutamah lagi كلا لينبتن في الحطمة tapi jangan cepat-cepat kalla layum bazanna fil khutamah lagi Bu كلا لينبتن في الحطمة iya kalla layum bazanna fil khutamah وما kemudian أدراك ما الحطمة wama adraka mal khutamah kemudian جزاء بما bukan كانوا jazaam أم jazaam iya bukan jazaam جزاء بما كانوا يعملون K sama nunya panjangnya sama jazaam bima kanu ya'malun lagi جزاء بما كانوا يعملون kemudian أولئك في ضلال بعيد ain ba'id coba ain بعيد ba بعيد iya ulaika fi dhalalim ba'id kemudian ini kullu
kullu ummatin birasulihim. Timnya kullu ummatim masuk langsung ke ba. Kul kayak ngelebur ya. Ini iklab. Kullu ummatin, tinnya n-nya berubah menjadi m. Ini kan nih ada. Ini gampang kalau iklab setelah nun mati atau tanwin ada mim kecil. Berarti bunyi n-nya berubah menjadi m. Tapi bindeng. Kullu ummatim bi rasulihim. Ayo. Kullu ummatin birasulihim. Nah gitu ya. Kullu ummatim bi rasulihim. Kemudian ini. Wa Wahu. huwa waqi'um bihim. Wa huwa waqi'um bihim. Kemudian. Wallahu ra'ufum Oh-nya panjang. bil Ra'ufum. ibad. Wallahu ra'ufum. Wallahu ra'ufum bil ibad. Wallahu ra'ufum bil ibad. Kemudian. Lafi. Lafi dhalalim ba'id. Lafi dhalalim ba'id. Kemudian. Lanasfa'am Bin masuk. binasiyah. Lanas pa'am. Bin masuk nyamber. Bin. Lanasfa'am bin. Ya begitu. Lanasfa'am bin nasiyah. Lanas pa'am bin nasiyah. Kemudian. Malam ya'zam Lamnya idhar. bi. Malam. Jangan ditahan. Malam ya'zam bihil. Malam ya. Malam ya'zam bihillah. Malam ya'zam bihillah. Bagus. Kemudian fasbir, maka bersabarlah ya. Fasbir inna wa'dallahi haq. Karena janji Allah itu hak benar adanya. Dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang kalau kita beristighfar, minta ampun padanya. Yuk, fasbir. Fasbir inna wa'dallahi haqqu wastaghfir li dzambik. Fasbir inna wa'dallahi haqqu wastaghfir li dzambik. Kemudian. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibqar. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Kemudian. Faman yahdi bihi Hi-nya ketinggalan. mim Hi-nya ketinggalan. Hi-nya ketinggalan. faman yahdihi mim ba'dillahi afala tadhakkarun. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Kemudian. Fama lahum bidzalika min ilmin innahum illa yazunnun. Illa yazunnun. Illa, coba Bu. Illa. Illa yazunnun. Nah gitu. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Kemudian. Wama ja'ala azwajakumul la'i tuzahiruna minhunna umma. Kalau Enggak nggak kuat sampai. bagi dua. Tuh zohirin aja berhentinya ya. Wa ma ja'ala azwajakumul la'i tuzahirun. Allai tuzahiruna minhunna ummahatikum. Itu ya bagi dua.
Wa ma ja'ala azwajakumul laitu tuzahirun. Iya. Tuzahiruna minhunna ummahatikum. Pendek. Jangan kelamaan. Ummahatikum. Ummahatikum. Iya, mimnya gunnah, tapi jangan kelamaan. Ummahatikum. Terus yang bawah. Fi adnal Fi adnal aradi wa hum mimba. mimba. Mm-mm. Fi adnal aradi wa hum mim Ba'di. ba'di Gola bihim. ba'di Dari mim. ghalabihim Mimnya harus di bawah. saya Mimnya harus di bawah. Karena mim huruf di mim itu karena ada hurufnya jar. Mim ba'di kalau nggak ada min ba'du. Ya karena ada min jadi mim ba'di. ba'di. Ini huruf jar. Ya, Nah, ya mimnya di ulangi. bawah lagi. Mim Fi ba'di. Boleh, mim boleh. ba'di. Fi adnal aradi wa hum mim ba'di ghalabihim sayaglibun. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Kemudian, wa may yudlil. Famay Wa, yudlil bukan fa. wa Wa may. fam Wa may. ya wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin Bukan. mim Meu ba'di. waliyim. Meu. Kurang nyambar. Meu waliyim min ba'di. Waliyyin. Meu. Wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin mim ba'di. Nah, gitu ya. Jadi harus tenang kalau ini. Nggak boleh ketinggalan. Bagus. Wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di. Kemudian fa imsakum. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Bu Intan, Iya, Bu Rehan. lanjut. Ya, oke. Auzi'ni Auzi'ni. fahayyi lana. Iya, di situ bukan fa ya, wa. Ya. Wahayyi lana. Wahayyi lana Iya, qurrata a'yun. taknya pendek. Qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Iya, bawahnya. Ayyuhal ghisbain. Ayyul hizbain. Coba diulang. Ayyul ghisbain. Ayyul hizbain. Ulangi. Coba diulang sekali lagi. Ayyul ghisbain. Yulnya dilepas ya. Ayyul hizbain. Ayyul ghisbain. Bagus. Awazanuhum. Wanya pendek. Awazanuhum. Awazanuhum. Bagus. Manasikakum. Manasikakum. Yu'jizun. Yu'jizun. Ya'juj. Ya'juj.
Ma'juj. Ma'juj. Al-afidah. Al-afidah. Ilahahu hawa. Ilahahu hawa. As-salatu waz-zakah. As-salatu waz-zakah. Mim mudghah. Mim mudghah. Fatillahil makr. Di situnya falil ya, coba diulang. Falil, Falil. oh ya. Mm-mm. Falillahil makr. Falillahil makr. Al-muzammil. Al-muzammil. Yu'jibuk. Yu'jibuk. Fa'wu ilal kahf. Fa'wu ilal kahf. Wal munkhaniqah. Wal munkhaniqah. Yastambi'unak. Yastambi'unak. Fi bahril lujji. Bagus. Fi baharil lujji. La tulhihim. La tulhihim. Wala amin. Wala amin. Syana'anu qaum. Syana'anu qaum. Jannatul ma'wa. Jannatul ma'wa. Lisyai. Lisyai. La yai'as. La yai'as. Innama ana minal munzirin. Di situ nyambung ya, ikhfa. Munzirin. Coba diulang. Innama ana minal munzirin. Innama ana minal munzirin. Bagus. Lanjut. Halo. Iya. Iya. Anta. Anta. Wa antum tutla. Wa antum tutla. Man tatawwa. Man tatawwa. An yakulu. Iya, di situ titiknya di atas ya. Coba diulang. An takulu. Ang takulu. Au aknantum. Au aksnantum. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Rinya apa? Tajri. Jangan buru-buru.
Coba diulang. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Iya. Tahtihal Ini ya. anharu khalidina fiha. Iya, di situ ngulangnya dari ming ya. Ming tahtihal anharu khalidina fiha. Gitu. Coba diulang. Min tahtihal anharu khalidina fiha. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Min tahtihal anharu khalidina fiha. Bawahnya. Inna nahnu nazalna dzikru wa inna lahu lahafizun. Di situ tadi bukan ru ya, ro. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lah. Harus berhenti situ aja. Wa inna lahu lahafizun. Ya, ulang. Coba diulang. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Di nal itu kurang nyamber, coba diulang. Inna nahnu nazzalna gitu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ininya kurang nyamber, coba diulang. Inna nahnu nazzalna dzikra. Nazzal gitu. Nazzal. Nazzal. Nazzalna Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Di sini tadi nunya pendek ya, coba diulang. Nunya pendek. Halo. Inna nahnu nazzalna, ya. Pelan-pelan. Inna nahnu nazzalna gitu coba. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Di sininya kurang nyamber ya. Saya dulu di sini nyampe nangis-nangis ini. Nggak bisa. Benar. Di sini dulu saya nyampe nangis-nangis nggak bisa. Ya, sebentar lagi kita ulang. Coba pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitan. Iya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Alhamdulillah. Bisa. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bawahnya. Bil unfa. Wa kuntum azwajan thalatha.
Iya, di sininya bukan jan ya. Jang salasah. Oh, iya. Ikhfa. Ya. Wa kuntum azwajan thalatha. Salasah. Pendek. Pendek. Tapi di Wa sini kuntum azwajan thalatha. wa kuntum azwajan salasah. Coba diulang sekali lagi. Jangan Wa diajak. kuntum azwajan thalatha. Bagus bawahnya. Khalaqadz dzakara wal untha. Diwalnya jangan buru-buru. Khalaqal dzakara wal untha. Ulangi. Ulangi. Khalaqadz dzakara wal untha. Masih keburu-buru ya. Khalaqal dzakara wal untha. Khalaqadz dzakara wal untha. Sampingnya. Mithlu hadzil unsayain. Coba diulang. Mithlu hadzil unsayain. Mislu hadzil unsayain. Alallahing sil azim. Alal khinsil azim. Waraihanu wa jannatu na'im. Waraihanu wa jannatu na'im. Bagus. Lanjut. Numatti'uhum qalilan thumma nadharruhum ila adzabin ghalidh. Di situnya tor gitu. Torruhum ila adzabin ghalidh. Coba sekali lagi. Numatti'uhum qalilan thumma nadharruhum ila adzabin ghalidh. Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila adzabin ghalidh. Min wa man Bu Rehan, dalam Pak. tadi di itunya sumanadtarruhum ya. Pokoknya Bu Intan belum kena. Numatti'uhum qalilan sumanadtarruhum. Nadtarruhum ila azabil ghalidh. Coba diulang lagi ya. Ya. Bu Intan. Numatti'uhum qalilan thumma nadharruhum ila adzabin ghalidh. Bulat ya. Nadtarruhum ila adzabin ghalidh. Coba bilang
Nadharu. Nadhar. Coba, Nadharuhum. coba diulang sekali lagi. Nadharuhum. Nadharuhum ila adzabin ghalidh. Belum dapat kayaknya ya. Nab bulat, Nad- nadharuhum. Nadharuhum ila adzabin ghalidh. Bukan ke do. Nad. To. Nadharuhum. Nad. Do. Ini to. Kalau ibu Nadharuhum. nadharuhum. Nad. To. Nadharuhum. Nadharuhum. Nah itu. Coba. Nadharuhum ila adzabin Bukan itu ghalidh. ibu balik lagi ke dua lagi. Nadharuhum. Bukan nadharuhum. Nadharuhum. To. Ini to. Ini do. Nadto. Nadharuhum. Bukan nadharuhum. 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 Iya, coba diulang. Nadharuhum ila adzabin ghalidh. Boleh diulang dari awal. Ibu. Numati'uhum qalilan summa natarruhum ila adzabin ghalidh. Bawahnya, Bu. Min wa man musin janafan at-tauratu wal injil. Di sininya berhenti aja. Musim janafa. Coba boleh diulang? Musim janafa. Iya. At-tauratu wal injil. At-tauratu wal injil. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Bagus, tapi ibu coba at-tauratnya diulang lagi. At-tauratu wal injil. Nah gitu, tapi tunya pendek ya Bu ya. At-tauratu wal injil. Coba lagu ibu. At-tauratu wal injil. Nah gitu. Baik. Masih ada waktu sedikit nih ya. Anak saya lagi main ini ya Bu ya. At-tauratu wal injil. Coba lagi Bu. At-tauratu wal Tahu. Atau Taurat. Kitab Taurat dan Injil. At-tauratu wal injil. At-Tauratu wal Injil. Kemudian. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Kemudian. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Bagus, cuman kurang mantap. Wa tara kulla ummatin jasiyah, Ibu.
Wa Ulang. tara kulla ummatin jafiyah. Iya, nanti dilatih dimantepin. Terus kullu ummatin. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Kemudian. Wa nadaina. Wanadainahu min Pendek. Wa janibit nadainahu min. Hunya pendek. Wanadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiya. Bagi dua aja. Wa nadainahu min janibil tur. Min janibil turil aimani wa qarrabnahu najiya. Ibu di tasjidnya kurang nyamber sama artikulasi hurufnya masih ketahan. Kayak ibu kayak bangun tidur, emang bangun tidur kalau di sana ya. Wa nadainahu min gitu. Lepas Bu ya suaranya yuk. Wa nadainahu bagi dua. Wanadainahu min janibit turil aiman. Ya gitu. Kemudian min janibit Min janibit turil aimani wa pendek. qarab Aimani. Aimani. aiman. Ainya pendek lin ya. Enggak panjang. Min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiya. Maaf Ibu ya agak disentak-sentak karena Ibu tasjidnya kurang bagus nih, kurang nempel. Ya mudah-mudahan Ibu nggak ngeblank ya. Tasjidnya kurang nyamber. Min janibit. Nah, nyamber. Min janibit Ini ya pendek. turil Min janibit itu ya Bu. Min janibit. Min janibit. Ayo Bu. min janibit turil aimani fa Wa qarrabnahu bukan fa. najiya. Wa qarrabna bukan fa tapi wa. Ayo lagi. Min janibit turil aimani fa wa ya. Wa ya Bu ya. Min janibit turil aimani fa falaki astagfirullah. Iya, enggak apa-apa. Min janibit turil aimani wa Wa qarrabnahu qarrab bukan wa najiya. qarrab. Wa qarrab artinya lain. Wa qarrabna nyamber Bu ya. Wa Wa qarrab. qarrab Ibu kurangnya di nyamber-nyamber ini nih. Ah qarrabna. gitu ya. Ya, Lagi ulang lagi. Bu. Min janibit turil aimani wa Aimani. qarrab Hah, pendek Bu. aiman. Aimani. Min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiya. Iya gitu Ibu. Wa nadainahu min janibil turil aiman. Aiman jadi pendek ya. Min janibil turil aimani wa qarrabnahu najiya. Kurang Ibu tasjidnya aja. Bukan wa qarabna, wa qarrabnahu najiya. Kemudian Min duniha benduniha itu bagus kalau nggak ada tasjid Ibu ya. Kemudian inda sidratil muntaha. inda sidratil muntaha. Kemudian
wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbah min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. Kemudian balahum Mau'izul layyaj yaji balahum mau'idul la yajidu min dunihi mau'ila. Ya Bu. Ballahum mau'izul layyajidu min Pendek. dunihi Balahum mau'idul la yajidu min dunihi mau'ila. Lagi Bu. Ballahum mau'izul layyajidu min dunihi Min mau'ila dunihi, ininya pendek. Min dunihi mau'il. min dunihi mau'ila. Iya. Ballahum mau'izul La min yajidu, la yajidu. layyajidu Heeh. Ballahum mau'izul layyajidu min dunihi mau'ila. Nah, gitu. Alhamdulillah ya, Bu ya. Bal lahum mau'idun la yajidu min dunihi mau'ila. Baik, ini karena Iqra 6, saya kasih warna ya Bu ya. Di halaman 14 ini saya baca ulang, Ibu nanti ulang-ulang ya. Karena Ibu udah bagus, cuman ada beberapa yang kekurangannya kurang nyamber aja. Sama kadang-kadang yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin itu sedikit ya, tapi tidak banyak. Tapi walaupun begitu tidak ada salahnya untuk kita latih terus. Nih, Ibu boleh ngikutin ya, tapi lirih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Numatti'uhum qalilan thumma nabtar. Di sini agak jadi susah Ibu ya. Thumma nabtar. Do bukan nabdar. Ibu tadi berulang-ulang nabdar ya. To ini. Thumma nabtarhum ila azabin ghaliyaz min ju' wa man ja' musin janafa atau Taurat dan Injil, kitab ya, kitab Taurat dan kitab Injil. At-Taurat wal Injil. Innal abrara lafi na'im. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Wa nadainahu min janibil tur. Min janibil turil aymani wa qarrabnahu najiyya. Hati-hati di sini ada tasdid. Tadi Ibu di sini hampir terpleset di sini. Min janibit turil ayma. Pendek di sini. Min janibit turil aymani. Wa qarrab. Bukan wa qarrab. Wa qarrab. Ya. Min janibit turil aymani. Wa qarrabnahu najiyya. Min duniha. Nggak ada masalah di sini Ibu. Inda sidratil muntaha wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbah
min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Bal lahum mau'idun la yajidu. Lai di sini dibuat tadi panjang, harus pendek di sini ya. Bal lahum mau'idun la yajidu. Dunya panjang. Bal lahum mau'idun la yajidu min dunihi mau'ila. Wintan, terima kasih. Mohon maaf ya, saya tidak bisa menemani lebih lama karena saya harus siap-siap berangkat. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bu Rehan yang sudah membantu ya perjalanan acara hari ini. Terima kasih. Doakan saya biar selamat, biar pulang kembali bisa ngajar Selamat kalian semua sampai di sini. tujuan. Amin, amin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.